nkubara mu kyaho abarozi ba Kitara TV inywe na hali mukali mwebale kuba ni muri antekanize no rubazo kiro kinu bya byo kwezi kya mukaga bire kwezi ya mundinganyira ukatito kambirole hano bisatu bya kya mukaga biro byo kwezi bitano kwezi ku 10 niko kwa msene kwa msene senene bazitandikireho mwebale muno abanyakuli antekaniza munyamasaze mbaganize za bunyoro zita musanju buli zabagaho mama Sindi na Kibale na Bulisa ziri ina zonka ati zibiri zita musanju nyamasaze nuko kuba tukatwina Bulisa Masindi Kibale Genkoto ati Kibale bajja bagisarama emirundi esatu Ahoima bakunkumuramu mirundi esatu nayo okuba ruganya Kikoto naro kurubara rwonka rwina budget ya ruronka Kikube mwebale muno abanyakuli na mu nsiza hera bakuturora abali mbaharabu abali mu America ko abali mbuli muhonse hona kwali otera kasenta California mu nywani wa Iturema mwebale mukwa kuteka kasente no gamante rekorole entekanza zaitu eza Kitara TV enkubajukiza travel to Bunyoro banu bakja kurambuza Bunyore ni yona anda nabanywani baitu tuina bawasha records tuina ba Kitara Media Group banu bajja kukolera bisani bakwata team video ha mikoro yawe kandi nibakolana digital marketing ni bakudesigningira na website niko tujja ku bantu rubata antekanizo rubazo muguru situmugaruire tutayire tukyale myaka nkaga ya Uganda tukatandika rubazo runo mu mwezi gwa 14 gwa 10 baitu twatayimo hakake omwezi gwa 12 gwa 11 entekanize no turamara rubazo runo re myaka nkaga amuguru so tujja ku bantu muleta mu ntekanize ende kandi yoburomborombo ajja kusigara na romborombo nemirwa yaitu hanu kwa Kabunyoro ajja kuba niwona inhona ijja hantekanize eri kandi hanu mu rubazo tuina abantu abandi so mbende nyendeze mu kikengenti mugurusha ajja kuba nasigaraho mu buromborombo ekyo kwenda kenga kyona halo buromborombo baitu nemirwa yete ya Bunyoro mugurusha ajja kuba nabiturabira mugurusha kwenda kusima ntowe haireyo nti amakezi gawe ago ntogahereza abantu abanyakula ahera bakuturora ekyo kikuru muno abandi agamba mumpe sente mumpe atenyina wire ebintu bikahinduka baitu wagamba nti obwire ko butuhe obe no somese ihanga ramuki abaruzi ba Kitara TV nyowenda mukemirundi esatu mwarara homuta mwasiba homuta moiriri wa muta okwa bine byakali magezi bine harabajja kuturabukeire okwa tojja kusanga nka awatata munyanyowe Rehema akabachanda anyakuli mu California ate sazeno babyami anu bwakya nubo bwakyo wao Maita ticho tukwa tubyami bo kandi bali mirimu ite tujja kubyama bo bakora na wekyo nka omutekaniza kutukunyumya hano runyumya rwaitu rundo rubazo betukande kitaki amahoro tikira kyo rubazo betukande kintu kyabalizeho nyotingu kiyetaga mutoro mugisa guno kusima abakutunura timbagane runo nabako sindika bukwenda nabasima araho mojo adjofure nga nyamentari ngaga hano nakora miraka atakatungo mulimo bikwatagana obugabe bw'abantu bya mafuta bino akajano kumbungira nyamusobora ngo nankigingirora muno nkasindikana no bukwenda nenkusima na araba mulinyi tuna abani bakora bakusima kinkora kino nkubasima mwebale muno kumpa amani okuba nikara hano nikalire enyo kumugamba nimbo warenga baitu mujja tukabana urunyumyo runo rubazo runo kimpaki amani
nanyone nyehura nanyowe bakyama nyankyaro tindi kisato kyankobe kisato kyankobe kyamanyira kitadaka bakyetegera tikigira muhenda buzona kigura ati mugurusi aroba no nasasira siyara agamba great job muri mugurungi ano banu ba Robert Tours ngamba banu nabakora byo kurambuza abantu nabagambire muri mugurungi aroho Davini nawe agambire we akwenyimiriza kuba ari munyoro aroho no Kayondo Kayondogo muhara nanka mutabano wange kuzarwa go mwana wa Abrahama onagambire nawe ntekaniza nungi aroho no munyamba mutamesiga Patrick agambe mwebaro rubazorwo ono bamesere Sara ko businge nawe bojo mwebale nabantu bayingi muno tusabuta basoma kubamara yo bayitu mwebale kubaga funura hatimba gaine rono Kitara midien ngongera kubashima kuba muresere ikigenderwa cy'obunyoro na Uganda akwate bintu binikaye nimbaze abandi tebabimanyire tebabimanyire bayitati kakuba mukama ntwara bintu ebyo nkagenda nabyo ntabiragirize kikoni kikora nikisara kitali kirungi baita to mulingo ate tukwato obutimbe bunu bujja kusigara ha mitimba gaina kandi mukwate na akacumu ne kala mu bihandike ati nkanya abanyamahuri tukubetaga hebitabo tuhandike bitabo ate ko tukucyagenda emirono buromborombo n'emigenzo ya bunyoro kiri kikumu muno nuko tusobore kora ngo mu bihandikire abalija balikora basomero uko bintu bingi bivuzire muno umwana ko mugambira urubugo tamanyire arurura mu mpango ko hata abajungu bano baze bakabibuza bafora bya stan kandi twagenda kutamfurogora mitukwenda so nawe ke nsimire muno kujya ko nkonyera kumpa amani atina nyumpura ngarukuremo amani ate jofrono mungu gambo akajana nawe na simu yegi yasaza kaja kura ntugeimuka nayo tuli hano so nabweke by the way nkarura kurunge tukatu ikalira hanankaho ubuhuru bupompio bukuroro bun bukazoka kurungwa sanaga nkensimbe zira nikeka kuze kandi bakugura undiki tukagitimba tute kinde kandi tuli hano so nsimira muno organization yanyu kandi nyo mukama araba tero haki uburyo ubomezi muno kikuru ki ubomezi nanyonye hariyo kora kandi ni sima nabo abakonyera namuno nanyonko rwananga nakora ngutunga yogi abarasobora gukora konyera tukwatira gamba nka abakitinisa gadi wa Lake 7 I mean yarugira mu Lake 7 nawo musajja mulungi muno nkamusobora nyamugamba we kintu kikulibata by the way nkabanta manino kumanya Gevasi likaruga mu ibara lye gadi na mukazi we Evasi none nawe ebali yoko lemor omugisha wa Lake 7 na unike kimu ati ogo mugisha mukazuwe ali mukuru wa mukagadi bali basangi so tugende ha ati obo tumaziro obo kwanjula entekanisi oro tuli harubazo tukabaamini omwaka kyamini bote wana baireho nanka bote abaire kuli Bungereza yabagamba abajungu bona baye mu Uganda tukube akaragira yale katikiro Bungereza nandi we baitu mali urahikayo kyali president akamugamba ngo webale kubaza kurungi baye tutinkunera ngo uragarukayo mu oli mwebembezi yalemera na Kenya atikanda Uganda kagitahamu akakangira maraba ona agarukayo kuna kintu bakoze bamuhambira oiroka ireki ikiyaka kinyakengerengu
Amini bakamuteka obuteka atalinuye hiro bone okahura inya basomere beta ko nakagambo ko kuba kutwa enga kutwa nanka engwanga kuriya muki ensi ya worukwe noraba omuntu wondi hona nyakahura obusumi bwange myaka yange government tizikaiho hagoro gwenyina agenda kora kwikara ntebe bakole saki abantu abandi nibo barabe nyuma in fact turaheka kona kataito na murundi kwa kabiri boto genda kumuyaho luto atakaizi bakabasindikire ondi nawo kabali ajeho nankamini ayo bot mugwe guno kinana na mka kinana na 5 bakabasindikire ondi no wajja kole amuzingizirize mu office dera mutere isasi kyonkore dakasanga we obota kozek arugiro nawo gatabek nuba kugenda kora kurangira amini bwajja ntebe akasanga buzibuki amini ekyo kubanza bagamba kabatasomere baita mahaga kenga nagamanya kurungi hata no tukunanga amini kwijombo ebembezi nabuli tukabero marumaho akabamu ubutakengangana okuba entulirunimyo nenye mu ruwege mu bihure biki ebyabayireho entabukanye karwana kugamba okwerumaruma ati tukurana tuikali amabe tukakututera tokure bisagaze nebinanga nebitogota n'abantu nuko nkwikara muno nemunenangana akaba mukunenangana aliyo nkakibazaho brigadier Hussein Okoya muraba agenda gulu unge kutama gulu wao aranji ne heta ha gogenda kweka gwalaibi ogo na nuwakabali nka chief of staff owamini bote one hati chief of staff yakoraga nuhati nanka utwina chief staff wa mahega haitaka na ganga tubete nka bakomanda mahabaga mugamayizi gamu haitaka atego yabaganwe na abanko mukuru wa mahego na gaihi karota katungire air force na gawetu kionkanwe ali chief of staff bo wa mahego na hangaliyo batukanda kile na anka kile kimuki chief in command president sati akabamo kusikangana ona ali mucholi botali mulango amini ali mukakwa hata abaho nkabino butwina abasirikale bana bali abasuja abali mu Kongo nabo bakabatwara abo busumi obo nabo bagenda bakora havoc sakanto ngakabazo bote nuna twara bananka na sindikale y'abasirikale hata bagenda bakora yebe ebitasemereire ebyambion ba masanga manye Kongo nsinko to muno nebyo gaiga nebyo na bingi ati bazire byaturuka bya parliament kuno ati bamini nwakana dumiro uko na mugenzi wono nona mutwara Okoya wazokata kengangana kyonka bainamo ka element ni baywanire ki karekyo hati haba problem ya bachore na barangu nabo tibakwatagane kozere hati bintu bikara atokuhika amina kwetaga ki karekyo Okoya rokanwa Okoya kabasomere kyonka ali musiramu ali mucholi batakota kurunga na bakina barangu hati akajama akantu akataba bakabatakuso kumanya hakwara no bantu babire so incidentally brigadier Hussein Okoya bamurasa na ataho mukongwe ati batekereza amini no amurasire rundi
obutino waragire babona sokwa mulango na nuko magama kumwekera kuja kumuya ku uko gamba kyo kuya government kikaba mukatoto ne bakitina uko obotogo bakamuteraho isase naruga lugogo haliyo national delegate conference ya UPC kakando botengo ebya mahaka batakubikenga uwo kwabe political and administration so hati haikaramu akando atino haizirimo kya Kongo ngo babira masanga obotakoragaina na Amin bayibaki amasanga Amin na gama ngo brigade yoko yanu ya tusindikire na abasirikani bakoze hati bitu byagenda mu parliament uwa Amin akaba haidara ki akaba ali captain atu yakananke no jahike ikari ya general yatungira wa president so hati be karamu akakukutwa kakoze hati Amini yekara na yekenga hati n'abajungu kara kagire mu Singapore akabote ya chomere nanga naragira gambe queen kai karamu hata abajungu bayikarabaina enonera kano mutime baruhuna sayjo ataba junga bokakura ati nike kino kokikora kutukubaza gantayamo yokorora kakino kyohurire kya mafuta ngomafuta maze mimereze manyandi mukakora nuko gamba tiba abajungu tibaendeza ke ba Afrika kora ebirungi bubetaga batikalira handongo yabo yonto kandi bo bamanyire nibo bamani kusinga tibakwetaga nenyo omungereze kyagamba atakura United States of America United Kingdom British buti bakotaka kure kigamo na Africa tufoka United so ati ekinikyo kyaleterera hata abajungu batunga ka chance Tunga kandi rabakoze saito benyine hati buntamanya batumukira kananga akatado bakabo ni bakolereza gampora nkoboteka ekara ritoyito kateka mu rubugu na nkampora nugendera na mpora hata buntu bulobu wabairo kando by that time no mutesa akaba ali bungereza akahangwa nguko okagenze ruko kandi bakwase na ministers batanu bali mu nkomo abandi bali mu detention hata abajungu batunga omwanyo gukwasizaho omusajja nturamwejo natuta ubaba jungu bakaba nibenda mutesa Amini nti bamwendaga kurunga Amini nabo bakaba ni bamwenda kubanza akwa byokwega bya mahebino barata asomero muno practical yakikoraga kurungi yake buba kabata kwetaga jungu emundo gemanya kurata ebiragiro bimanyire ekikurukuru kubatira handongo y'abajungu bamwegesa kurungi nenyo Nyamini akabamanye kuvuga ni so ali muntu wabo na mutesa no yasomeire manya bageta Henderson ya bungereze yabamaye hati mutesa yaba muntu wabo hati Bote Nyerere Kenyatta bantu bakunu bo batasomera amasomero gabo Nyerere akasomera hano Makerere Kenyatta wakabayo wabukuru na wakasoma kyokaliki nzaro yani mu East Africa atasomera okura ahera Numbuti na atasomera honka ahera so boba yataga gomuntu aragaruko akugaruko mukikaru kyabo abendongo yabo yokutegeraho so ati aho no talibaire bayizira ati bakatonga kachansa barora mojo arube Charles Arube ayizire kukora kuja kukwata kuya government yagenda muka mu radio Uganda yarangira government yakoze ehindukire bateko kuba bangereza abantu babaire nibo babaire niba communicating nawo kuruga ikunduda kairi karabyo arua nanga kabaire kuyagenzera arua no hayeserekero ku baina kintu kyabo Amin Amin ati bakamuhebu hayo uwente kanija kabagimanyire
no bakana gaba nyumba yentabimanyire bankwasire mukwasabya kufuba kyonka bayinaki we akaba kimanyire hate balesera amine bamufuire ndoma bara hatakano baragira akole bakakora bakagonza atamine nko kumuleta January kibanza rukumunu no rwenda sanjo na gumu gavumenti yobato yokubanza kuruga nkaga na ebiri nibikangiraho na bote no musibira yonka na ikara ya heru uko akarikwa kena mu Tanzania ya ikara wa mwana wenyerere ngo bazirisi hati nabana bazire bananka abarangwa abandi nabandi aba UPC abasobora kugenda bagenda babinayisa nabandi ba muhanga bokwakurabo hati nabachora bamwe bagenda nabo babahondeye ati bakagaruka bayecwaho ati nabone bagamba katugende tuyeho amin nabone bayitaga webembebezi kyonka cyari biyembi abayize gwali musanjo nebiri or something like that bakabaita mu no hajire excursion yori firing squad bakaba kali bakutekaga ni bakutera amasasi abo akabaita abantu wabo government ya mini eno biki abantu basinga gijukira hati nitendo bayine kugamba government yabandize police rundi katugambe mikore yakabaira yona bule ngo twagambire obutamanya endwara na masege ebe nibi byabaire emnyomyo rundi empagi za government ziyakoreiro ya yobote one ebintu byakolebwa obulimi bwagenda maiso kulisa kwabaho likimu kiona nibigenda kati yaletamu okurwanisa obutamanya kusomesa abantu amasomero gayombekebwa hati neno government izire naye tenagira mukono yerohe nakurohe kandi netatandike na kusomera abantu busa mu primary na secondary kandi yo ububote kaba elimu otakusoketegeza kuko abantu bagenda gasomera cyo twasomera tutagule bitabo usanga yoga textbook zaliyo buine iliyo pen egene kabere nka full education hatono yazire yahawe byo kusasura kesende batu kana nawe kusana bakorwa abasabu no garuka sine na akoto le munyumyo kubaza manano byona bikusana kandi bikukiraho abo gwazeni no waraya ziro abantu bahura kurungira kiwesa sulira abana bawo masomero goberemera haje masomero goberemera hayiga kwenda kukira na gakira government kandi government genda kwenda gakira so ate bintu bya anyene wo buyizire government ya mahe tegera na constitution kandi tegera biragiro hati kandi iri constitution bote yabayiro nairo and avoid batagiru batira ege kaho akajegene ibagamba military government military government yabo constitution yabo bagataga decree o president aragire muri bafina kuba haturarora hoki kyakoraga yabagarosere akirota wenye do hati abacholi amani gabaho batandika kuhiga abacholi amina atwaire government na baranga bamu na political leaders ujurukwa tule bayose nyonta ba affected muno kwenyonga ba affected ko nka bantungira mugisa ngogenda kweyongere kusoma ngo nyabasobore wenyasomere nga arapa bya tractor operator tractor zabanza kujya mu Uganda tukaba tugo mu line ezo kulima ne bakora group farms abako umuke mutendo gwaki byo bulimi pamba taba mwani ne bintu nkebe so nkaba ntongera chance na form nyijuze ningyagenda mu India kwega ekyoma kyo kugesa nubone nje mfoka instructor mu somero eri ateri university ya Busitema Busitema university atichwe bana bakusoma kuli
baratusanga nebansanga mu field nebegesa bebaire bya theory kini kikora kiti ata nonya baire muno nyasasire so nyamara usomye mu myaka 20 ntakora just nkagaruka mu 1994 kugaruka mu government nabone ngenda mu kitongole kyange no I said this on for they so chona teba travel atagira kacha yabora bageta production ati osange bahandikira kagamba UA ogeta Uganda Army but that was Uganda agriculture I did production so hata mini buyizire ataigena police yaratandikira ho akabataina hati just bamulesire kubaho taina ntali ara kutandikira hatu yatandikira ikalire wagambe be womanga nanga binaisa ko yagalizo kutwa Roma isoko kake hata katandika kutoza baha barakora nabo hata kesanga abakuleta abamu bali ba ministers mobot bali ba permanent secretary basamo daka bakiria nanga yabaire general inspector of police late Oriem no yabanza kuba first ever in African independence kuba DPC hano bunyoro hano no yabanza kuba hano kuba ninka district police commander atobote yamukoza yamfora inspector general kubanza mu Uganda abakutuliriza aminya nabakutura abana bakusoma geography na civic political bakagiyaho manya bageta bata bakasigaro manya primary new SST secondary history kagusa kuda ngo haya who was the first ever general inspector of police in Uganda atiba kuja kuleta odamero manyoho but Reneo Oriem Reneo Oriem kuruga guru hata abo ya mufora na minister na ihali na ye no yalete na bend kiwanuko kuba chief judge wa Uganda oyamazire kandi yihindukiriza yamwita nuko kigambe so hati na ihali abantu kandi nabo yagaruka yabananka abamwe abatugamba yabaita abandi bairuka ati bagenda wetene tiya yesigaga abantu abamuli hayi weno yakananga gawe amutaga ogoki ogwadui so hati yatina gamno kumuyante so uyakamazira akirao kiyakagamba gati enyima mu bote 1 economy ya Uganda mbotaka nagirwana kutugambe kuvenga amasege akarora ngo economy runde obutungi entahe ya Uganda yone kabebutukirwe abahindi no baguraga pamba no baguraga mwani no bayina amaduka gakira no bayina mafactory busaho na factory nemwe kabanya banyizwa ngwene eliminya Uganda no kukora sweet yona bahindi buri kitu kiona so yatandika kora mulingo kigwara sobora kuya abantu abo kayakozere yagamba ngo kwine twara abantu bawe walese kujya kora gali yo mwika haraba bazalira hano mu Uganda bali nkabanya Uganda bali ba Afrika baraikana abaina muri umutima gwaki ogwensi Uganda hati kurugo mu mwaka nkaga na musanyo nkaga na munano bote yatekaho kiragiro baikara parliament babaga bagamba ngo ali muhindi ali mu Uganda eyazalira umuntu takatungire kora kweremu na manya kazaro muno aino bwikazi bwanka bwa Uganda noko azairwe tumaze kweremu yeija nkwetaga ogu abe nakora aida kwekeza kufoka na Uganda rundi aruge no yagambe abatwala abantu be queen
hata kanto kuno katawire Bungereza hati kandi wa mini yoya imuka yagamba hati yakanange hati bote akaba akozere omulingo gwakawana yetaga borabo mu Uganda batera na license trading license yakacho non-citizen and a citizen omuhindi yali ali citizen ogwesigaraga ha main street atengo bokora ya white ya hoime kuruga hatatara kugenda kuja kuma ifo gini ya baye main street ko bwekali abahindi babayiraho baga muruge umurano mugaruke ngako pembeni kuli kuya citizen no was omuhindi sigalenka amen hati ba registering abantu bakatanika kora kugenda abandi bagenda Tanzania abandi bagenda mu Canada banga hati bokora maduka fiwa ko abobwire bokora eduka nambale rugamu meme ekyomboka ko ekikiyaka ekira kurga umeme nambale hari la kesave ekikiyaka ho then hati kine mu doctor's clinic akigaruka ha kyo kumno ndasa tunamkaga hala aliyo no Joan wena ata haroho muhindi oguna wakarugom yagarukanka hari koropingeri abahindi nibo abayiri bombekere byombeko byona biri bya byombeko few to mention kwatela ineno kurugananka kuruga total main street total nege total petrol station yoko reg kaba yabahindi ekaberi Caltex hata koro nambale batere kibata abakombeka hayiro no jya kwika umeme egyo ekaba nayo ni yabaire inju ya kabiri ngojuka kabonka kakalina kalina yamani no habaire bank Bankless bank ino hekabairaho then hata umwanyo go nambale umeme gukabaguro kuonka kyoko wayombeka bwamu umwaka gwenkaga nena kaga inkaga nesata nena amasanya hagazire mu bunyorano oyima bayomboka kakalina kangwako hata umwanyo guguro laka 7 ogu gukabaho kuonka niwo mugenzero banje yayombekaho ekyombeko kyonka kirikiro hali ekyabahindi hati kuboko nikyo kigendera kimwe kigema kona ko hati kigema kona kigeme kona kindi kigema kona ekyo kyali nake kyo muhindi bamotaga bakano mukuza kale kasaja katoto bakataga kadodo baito bamotaga Rajab Ali Hussein hati ekyo nake kiyakaho hali kinu baito kinu kyasatu na mukaga hati bogaruka kire mu MTN kyatano na mukaga ochwanganize nekyali kyabahindi hati bokurwa boramanyire bananka omugezi tibagwa nkahawo bokurwa kyombeke kya MTN ngo kyakagamere kona kiti na hana ha main street tokora ekigaruka hawo ekitinike ate bakidabirize batekero na tiles ekinakyo kikuru kyabahindi hati nambale hali UCB amen KCB arona yeduka na yonkuru hati bogenda wabinoijo na yale bahindi na yonkuru yana ne 5 hati bogaruka ho nambale batire bunyoki ngidom plans ochwanganize kun tukyana amen arokin otaka ikire kalina ekini niki kyabamo no ide ekyabahindi nambale ekibuka makyo ekyombeke kalina neki kyabahindi kyonki kitali kya kalina hati no garuka nambale bakubetingira ali 40 bet hata amajago na 45 obunyonyi no mwako gumu hati ndo myaka abahindi bakabatwira economy yone hati kurugao kino hati ekiri musinka ekibadabirize joeli yawo kalina kitayiri rongo ekinaje kiyaka kiri mu 5 na musanya 5 na 8 I think I was in P4 hati nambale haraka ba bokoro ka kilometano ebyombe kabiro hebi no hali ekyombe kya kasamba harano muhinde nawo bayombekera nawo ko kasamba katunga sente kara muno
ntini kye kyenyine kiri mu kinamu no muhinda ina mu supermarket bimuko bitaba bibiri so hata kurugao nambale hala ka bank no habaire enji mu Afrika kandi eginekera zirize ngwame za 30 na 40 eje kombe ko barukuru mwenda 27 egiraine neho hati kunu ibeta ya kibero gemanyi abonjaza egiba igataga gahikaine egini yabaire kyomoka kya kabiri kya bakuiragura abatera ina gahikaine bagetaga gahikaine eje kombe ko barukuru mwenda 5 ne 5 niki kyaba kyonga hata no bukurwa nambale hali nambale batere bidongo nanga kinzimanya hata kikombe kebwa 19 5 nikihuwa kiri kyo mufirika kiri kya Uganda government abo abakurasa bali bahanura na amani gama magezi narwanira economy ya Uganda akaba umbyaro kubatunda go bohura bugamba buno trading center bagura gomba hindi hati babombekere store nambara ko ndongo zihogomiro eje kabanka store erinka store ikyombeke kyono kukakiboneke hati gano go kora galemu nga lock up shop says gali maduka gabakwiragura no baje bakoleke naho basubura gebintu bayihawe nabo mbyaro bagegene bayaganka areki garuka harata ali nankono gabagaya hati naire attachment yakino ekyombeke hati ebyombeke bakoka bono ebyo ebisike bikalime bisto wewe no bateka kasukali munyo simisimi sabunu so niko omusubuzi niho nabihira nabihakwira niko babachuwe bareka kugenda mbahindi that was the start yobote ya ko bagitaka National Trading Corporation Uganda National Trading Corporation hata aho obutino yatandikira kora ngo atana akagamba abara bali ba manager ombitongole biri mu abahindi nibamutekaho gwakwiragura assistant nuko ayege muno Afrika yegera haro muhindi ay correct hatina bade development corporation babane wa cooperating na bantu waina ekigendero batagumya kugenda ebintu kubigwamu ngo bakasangire batabanye ayege nicyo kimuna rugazi kakira so hata bintu nicyo navugambe ne yaberero mu kitongole ikikotebuga UDC that it means Uganda Development Corporation hari mu livestock agriculture enterprises industries gamanka kirembe mine hima baitu antugite tukataine ebyo nanka muno ebyo bugaiga be muitaka bitaka izira webale muno kaguze mu bintu ebyo kagambira tutaina factory ko yaka factory akatandikire nkaga nena akamajani nka kuno nanga bugambe tutaina factory yona munyuru yona na kinyale taka izira ati kinyale obo izire eze mugwe nkaga na musanjo nkaga na munana nkaga na mwendo nsanjo bagyombekere ati obotata gikingure kakingurwo amin nuya kozere ukyonka yeka bitandikire katandikirwa bote so tutaina mu factory yona egini yeka bakozere kabiri mu yari general za pamba hano ugogenda wo hano duhaga nendi general rinka ya pamba nka masindi but tutaina mu ekintu kyogamo hati budongo no akaba haliki ekyoma mukibira ni batemenduli ze miti ni bayiteka motoka sindi zigenda jinya nizigenda gali yomweka nizigenda Nairobi nizigenda Bungereza anakunu ni bakora kati bakaba obusumu bobote bo tukyala wano ni taya mugana amin bateka ikyoma kyokora ceiling at so dustin baba kan basale mbaho obuhungo obusense
bukabale wastage ate batandika kumukora muki kiki ya ceiling ebintu nkunera orozera amaduka gande amajo gande gaine ceiling ne bisananka nke kipapuro bingi bakora muganka board bina mu bateka mu design bikandi bikorwanka kono budongo niye tukatune factory kugamba ngo bikore binga budongo so hati ngayo ko tukagamba ngo tukubaliza nitubesingira nka hano abunyoro so tukabataina factory yona muri recently bunu tutungire ngo kandi kiro bwendero na Kinyara hati nubali na Oi mashuga zizile nyingi hawi mashuga Kinyara bwendero tinize hati nubo ngo toile gorfumu ngo abagenda babiri bajukiyangana ebito bayiriho gabe ikitu abayiriho myaka nkaga abakutungura rutimbaga inero tuli ha myaka nkaga titukusorora nankaka kora kino nanga kyoka tugenda gani tumugambira kini kakora kabakiruye so hati omulembe guno myaka nkaga niwo tutusore kutungaho ekintu kiro kigambo ho imabunyoro tutaina college ya amani Kyonka ati university na hate kyale mangai myaka nkaga kuzira myaka nkaga somero twatungire muri lya amani myaka nkaga eri Kigumba Cooperative College birabine ibe kweta Kigumba Petroleum Institute college yakaberiyo ya Nyabyeya forest ya forest Nyabyeya ikaireho kabano mukoloniyo ikaireho kyonka zino government zayizire zagiteka mu amani ete kuba yabayireho ekaberiya certificate benga mu 40s abo kuba obulemu bwa 46 I think obulemu bwa kabiri second world war ekaba eriyo no hazira na kuteka aba Poland abarugire bo abanyoro ni bagiyetanira ne bagiyayo ati abasajja bakuru muno mukama abahire mu nsomo yasembayo muzeyi baliya wakibati omubitu nawe na omugenzi Robert Kimera ukumanya baitu muhura nanka Rwamparo mumanyiri Rwamparo ukumanya nanka winyu mumanyiri arahu financing officer winyu wa ati bokuba no ruga HB mukono kuna bale ba boda ba parking aho nambale halina ka shade yako kakora njyo bandira heke nogenda kwika kabalega nojja kwika kabalega clinic kaniko tugiyete enjo gira ha ogono ho ngorese mugenzi Robert Kimera no yala aho makaga nagande gali barajoki no yasomere kandi yigaruka yasomeserayo yafoka forest officer so na abandi mukama kabatwara ni college tukatwina tekeneko abajungu bagitwara kichwamba yo hureje ya kichwamba so ubunyoro tutabe na bintu byamane myaka y'abajungu hati yenkage no hayizire mu nyine ngamba Kinyara ka factory ka sukara ko hoy mashuga eziribona bwa Museveni ne bakora ne bananka bwendero bwendere gino yeziribona hati kandi kaba kirike ekyamana kya sukari guru gemanyiri ogimanyi sukari guru yali ne batogoshiza hano kitoba wa magaraho cyari cyo muhindi na kibugubya beta ibugomoro kibugubya romanyiri kibugubya manyiri atyo dene na Kinyara aho ne bakora sukari guru yarugwa mu spirit na kuchomba harage so obu n'ubuntu twakozere twabaire twinaho hata masomero twina kabalega niyo yavuze ko siniya hata myaka y'inkaga
wayongeraho dohaga senior secondary school aija Sato Wing secondary school aija naigana eri aba Catholic government yatekamo sente kyonkere only the Protestant yaba Catholic naigana nanka St. Edward then ati naigana naija Anglicana so amasomero gasini gagenda gakora inigakanya okwiki ate utuli hano mulembe guno gwa Museveni amasomero gakanya atekeremo gasidi kyonka ya liftinga agalekerwe obote 2 gali gamani ati nkwenda omuguru senyini aho ensonga kiki kyo kutekereza bakama somero gatakyali gamani muno deka tubanze tuyiho obukwenda buno abakama baitu tugaruke tuli antekaniza olubazo bukwenda buno katunga bukwenda kurugamba travel to Bunyoro na Washa Records tugaruka taruga. You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washa Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washa Records, your dream sounds destination. Home of Empako, travel to Bunyoro. Home of Empako, travel to Bunyoro. Travel to Bunyoro. Nkubatangira kuruga mu kahumurako bana hali tugendeire tubaire twenda kuiha obukwenda bwabakama baitwa baitukana na kachai kaitu muhara wenjwe na baina kaleta laida mugose agajai niko kyongo baino tugamba Bunyoro masomero getu abaitu ina baitukana hata mulembe gunu gagenze nigakoraki kaunga ni garaba omukirali ekyalekerwe hono tutandika kuerema kulwanisa obutamanya endwara n'amasege ebintu tukakubaze bikulu batera amahiga 3 so hati obote wana amasomero gayalekere na handu ono mu Uganda gona gali hati amini byayizire atombeka masomero akasanga hago botako ga yombekere na marwaro atambeka kiyonga kyomugiso murungi akagenda omukirali ki na yongera kusabira bikabutaka hoire gamanka irwaro lya Kiboga nari bitabo kikomi tikataka hoire ari ya Kayunga na hando ahandi gataka hoire robot ya rugiro amini yagamalirize nekisai kenyenye kientebe Monya enteba alipsa bebe atikimu kafoka ya Air Force ekisaya kipo urabogende entebe nambale nyonye za mahezi kare ekiniki kyabaye niko kabaye kasaya halizi ne nkuru maja Uganda nanka advance bazitei hati ekyo abota kasiganwa kikora amini no ya hero government ya koraki yagera nakyo maise ko mai kombeka baisarere by that time government iputakana ko ganwa naisare hati na beta Uganda nanka international conference center gimanyire nanka seren timai sena ate omanyire baruga Shelton no simuka no genda tunora around about a gig kuno NUBC and tower yake education tower clock go aho ibeta nayo wagetaga nayo hotel niyo serena ni hate no hali na conference center kawa kozereki
obutakasiga agitandikire nego serena yogamba egyo nko gamba abakuruga kuhanura conference center baralegenka omu ene hall amini yeje byone byakora yabinanga niyo kura Uganda House egege ekabeta kahoira mini yagimaliriza Uganda House niyo bagamba data ya badipi ya UPC ya UPC mu political parties zone zikali mu Uganda muno it is a UPC yomekere kitebe kyaki kikuru kyaki hari na kindi kiri yobeta Milton Obote Foundation kiri mu industry ya handike bitabo kubinding bitabo naki ati badipi naba myaka igigyo batakali tubakagenda mu government bona bakombeke yawo batati ene nyakoro ene yete kihonde ile epangisa so amine bibiyasangire bitakahoira kabemaliriza undi kyatakize muno kukora nize ngudo za kolasi akoro gudo ronka kugambira tukabagambira abakutunura arutemeguno kuruga wobulenze kwikira kimpaka guru ukakora usome bobote hati kuruga guru lira kugenda soroti akabataka rutandikiro n'urugudo rwa Jinja mbali Tororo rukaba rukoze kuba rugenda aboda yake bato rwa Busia kuruga kabagenda Busia rwatakoze genda Busia Kenya ati tugamba tukwata ni nkwata yuko kuna hata ngude sigaire zimwe zo kurezo myaka enkaga zino zongerewe mu amani kamete neroho ako kuruga woko kanojya kwika busistema wanda kugenda Tororo nagono bokubole iganga kugenda kamuli kugenda Tirinyi ogwona gombekere osome myaka enkaga eno mu regime ya NRA gama nanuga vazibwa engudoro abayiralengera kuzikora netegereza Korana ziba zisigalira hano mu bunyoro ati na muno nyowanyo bulisha kugambiraho kuruga kikonka bwa rutaro wakunyono honya someire utandike gesa 10 njoro beraka kusanga nekuterera egali no jure geto kamuto none ogenage mu kisaka mu kisaka so nkyonga me runyumyo letu no rubazo tukwata tekamo tukora comparison hati amasomero niyo bayire pila yamana na marwaro nebyo bulimi group farm tukaibaza ali abantu ni balima bora geso obono sasurai ebyona amini byizili yabisani akalenga kubikora ate yakira muno no kubitaya mu prisons hari na prisons kawazira za amani prison yashimbe byamani ne akigumba bati yashimba niyo kabiri yamani na hati yamani na ya itojo for potro na kuno cheka bya mbarara musinya ho yari ryadi nyebe nimyo kora bya kigo byanka yezo ngo gamba obusome bwa abajungu no bote 1 akabana kolesa muno prisons industries hati zini za Kampala zini za Ruzige zitaina itaka hokulima kyonko baina industry entebe za maofisi zona sofa set zione bakakwatagana ngamo office nibo nibazikora no kupange bitabo correct nibo bakora hati ziturukia ebyokulya bicholi bihimba pamba hata ebicholi bihimba nibyabaga supplied omasomero ga senior secondary school busa mwana yasomero masomero ga senior secondary school musomero mujungu ngo bote abaguraga ngo bulete sente zebyokulya bitoke mcheri nyama asukuru fuje zagenda yugento yito no bayagaho special diet akahunga byokuri byona balyaga bya na sukari
which now it is not there. Bikawa. Arona inengambe ibagambiri yabusa bikagenda nobot. Bakigamba. So hati amasomero wagaruka murundi gwa kabiri ubuyayizire akajya nagambo bote ngo nyizire nkuja kutandikira hanya kozare hanya tandikira hanya Kuba kandi bimwe mamina bimazire ibindi byona bifofanize yagamba nibya kujya kugaruka hano yezire natandika kuleta amasomero na marwaro agayarekera ngo bulu twabaliza gagamuru kwa magombora ngakugambira Bunyoro twina Edwards twina Duhaga twina Naigana atubuye ubwakiro murundi gwa kabiri akajya tamire niyo kora amasesiko yohora amasindi then tachin ko yohora yakiriyandongo bakangira hagati then hati noija no heka hano Kakindo second school yokora Kakinde Satitu kaba muwan ati eno ya Kakindo second yobote tu wiki second school no watu akitanikisa ngacho kabazairi just mwaka gumu na gitaking over hata habayo endi karongi gekagwa hata habayo Bugambe egeri yegi birobina hati government ya gatwaire butine Bugambe CD ati niyo bakufora CD bete kabaki ekabo bote tu then na Buhimba second school Kizira Mfumbi Kaboya no tukuzana na Naigana Uganda ebyo no kabaki mubote tu nizo zakono zakweta za seed nizayongere moyo okura bwanika nizo za seed zo kakura zikaro kigambo seed Buhimba to barigeta seed bageta Buhimba second school Kizira Mfumbi second school so enyima ebintu bya agriculture ne bya kusoma ubutaka bakwasa zamani naho gambe ngunja kugarukira hanya koze hanya amini byizire na kwata kiri nakiri bintu byamukora kati yalete kizibu ekirungi kandi kibi amini byizire yahindura ekigambo agriculture tiya kifua homuno Ebimagini ngama produce marketing board, coffee marketing board, lint marketing board, Nindi bata. Ebintu byakora ke byazingama. Hati umagurukaro chakabana besingira muno ananga. Prisons. Kan stako kan na population negeni yakora ne yongera. Hati tractors zikawa ziri buli bichweka uli nkagamba tukatwina kwa kitakumi hapena na mnana ihangaliona hapana just in the region Bunyoro uri manyagambe ihangaliona no ati a tractor has taken prisons hati yaziha mu community has taken prison no bakura no banu bakora ni bali makuli kuna heri batakuli mano gende bikiya hati mukuke home ebyenta yabyakora hana cooperative tizaba na kasente na bintu bikuba hata butu byakire yenda kubigaro kyonga makanization yagihamu habu waki haba tractors genzira prison zigena prison na individual hata bokorora nambara hale garage ya nanka ya musbisha rano rekiro mundeki egine kabiri workshop ere buli kintu kyona imene potuzona spares empagata nikutuzeta nizumweta spares hata aba individual tractors bamugenzi tibagwabo bagara nabantu baguze tractor hata no bayihaga byomao nibatwara kule hata ndi tractors za grounding nibayayoga byoma nibakora kana waleta bikuru hata nanka hata butu yakiri yagama tubanze tukimereze tutandika kora bushyaka hata no mugurusi ya yunguire hiri yokutaho mukisaka ati bintu byone byakora bya dobonkana akavuga utakugenda gukora group farm ijamireni Museveni alinka mu Ruweru ngoma hano oba mobote 1 mobote 2 Museveni akora kile
Mobote 2 runo Mbote 1 Obote 2 uwo bamaze kuyaho bashira hamini akaja na wali ofiso aina we nankaye entekereza ye narora ngo akwena na wabe mwebembezi atakatulira polisi yake yonka kwenda banza heho mwebembezi hamuno gwe mundu obuye kero batandikira wa Tanzania na Uganda na amini bwakanya obo Museveni na emere hansonga kikuyaho gavumenti yabairero ensonga noje no girore ya lesere kubanza muno kagamba obururu wa kinana bakabuyiba kandi bali mu Tanzania bakaba hanuira ngo turuja kugaruka mbitebe hanyuma tumaze kwetekaniza kurungi tuja kolsa military commission niya koleke bakikiraniza obahikira hano tubinwe bakozere bakabaha kacu katoito njo kora ngurure akamara biro nkaga na bibiri binayisa manya kamara mezi mukaga no baleta military commission bakaba ikanize kuli muwanga yafoka chairman Museveni yafoka voice kane na acting nka minister of defense Tamanya kabaina kitebe kie niko kya mwanguhirire no kola ihe aina ye kya foronasa akwa kagenda Mozambique yagaruka buyekera yagama kija kumukora kandi kikamukora hato abantu bayikaira baba babaye politiko bagama tunya kugaruka mbitebe badipi na ba UPC hati bakora hati nabakabaka yeka ngo abaliza obu nabatekere cyabo conservative party ndi ebitebe hati na Museveni agamba tinja garuka bya DP no bya UPC byabayire bateka kitebe cyabo UPM Uganda Patriotic Movement bakiraniza ngati military commission ebe dissolved tugaruke mbitebe bayetara Uganda no bote yagarukire we kuruga mu Tanzania go nsanje na mwenda what is reho akanze kare mu Zambia no yabanje kuikara rugire mu Tanzania kuno ya delegate mu Tanzania ate kuika bakaikiza ngo bitero koreke ataba UPC bagamba ikitu na president wetu wapati takafuaga na badipi bagamba baina kawanga semogere takafuaga basipi bagamba katurola araba bako kabata atakoze ataro by the way aminu byabaira hiro government akagara enanka mutumbi rondo mukuta kwa mtesa ba muzika bateka mugwetu na nyakoro mukama tangwa tali mukama abukama burugireho ebi byona tukubaza bakutunura biri umunda yemyaka nkaga nuro nyunyo turo rubazo turo toroga ni nkwataka kuno akwate mwana wangu nakutukwata mtabirona kubirora tukubihura n'abandi bakubihura ko ikikumanya myanya za kubyetegereza uwakabakoze acungukiro so hati ndanka bamaze gutekana bagamba ajya kutera ubururu buri kitebe kikabana manifesto yake obote akagenda na nebiya bayire nebiyender wabi unity, peace and no kwegara bushiyaka habana nenanga na ministry kabana ya rehabilitation ne koleta niko gamba ebintu byali fisikaire ebigare mu bushiyaka marwaro bikibiki hati batana kutera campaign kora campaign buri kitebe kyabazaga ngo biragenda gukora Museveni naija nakora nabaze bibi yabalize
kuterana buli muntu bufata we Museveni ali hafronasi foronasa liriherie bali nana ali mukitebe UPM no yabaye nkahaye na president wake nagamba tukana kuterane abantu boko bakatolema mun atakanda akubaza na pinchingira banka kinu kwetaka bakutuliza bakwanya myaka yange tekinti kyatinezi kale sere tribalism kyatinezi no warangamo uje mbitebe nja kubitebe nkonya kukozere ngonya boyin nicho kurora ngo weno wetu bya tahiro mbulem nicho obone resistance kaba muno ya munodan abamuhakanizaga akabugambe bya koleseje atukantugamba atakubaza atyo rwana iregera twangana kuri ribi hangalini nsi so ubuntu obwekaramu hati okutera bururu abantu bona bayetekaniza buli bantu bona bakabaina their symbols symbols zabo zakara dipe kabaina enfuka UPC ene kiganja Buganda wa CP bakababaina ati engabo niyo niki ya Buganda Uganda naso Congress in fact think ejo kabanya bakakolesaki hati ono bayizira ba UPM sigino yabo nabakolesaga unity hati no hayizire obulemezi obugenda kutera oburu bagamba simbokezera bakabox hati obu military commission ekwedingibwa omugenzi Muwanga niwali chairman niwakusana kutwara government niwali mu UPC hati yatera kagoma nagaraga nka owe amanyengu oboto wa kulia UPC we kulia tiyaruwe kuonga na Museveni nagamba UPM we kunanga njakuba president na wadipi nagamba nyo usemogerere ndali njakuba president hati bakoraga wadipi nagamba agara kugenda mu state house kuruno wadipi nijo kakantu akakamwako obote ayizire okuba bino byokura nibibo mu government ne babyamere kintu kya government hali abantu bikonge byamani baina mission yabe batekanizi oli hata ura mujja hano ubokuja na pako hano mwana njo ura ntunye kikopo kyakaho mwana ajira kwekerenka hati ningaruka ninjuka ombuleso yali munywano wange nkasomero wabo so ate omukagege nayo eba munka in politics ate muwanga katera muna kadingidi UPC ebiragiro byona biro mikono ye mwaka gwa kinana watekanza kutera obururu nuko government garikombitebe kandi hatali garukaho kemuntu koikaraho ngo byahikairo byahinduka bakikiraniza hati bagenda mukaru obotalia dive baya kabiri CP ekabona bayo ngo hati ko kwakura bya nupo bino kakundi yako nabo bayeko mabonga nabo bote nyabagambe bote wanu kubateraine na UPC hati bano nupo nkajengo yakakozere bokira bwenge bukura oroze mu Uganda yone tekuna ngo hali na abantu ikubya bukorase abantu abali mu northern abali mu western hati we Museveni na UPM we hati bo bagamba akaruru bakayibira ati mu Uganda yone mu Uganda yona kugiha tukamusanda bugwezoba amatemba na masirimuka na hagati UPM katunga karuru akwa karuyonga kasese nambali Museveni
tuli mununyu michale muto byatege bya protection kwenda kubagambe bya bairo na mbali Museveni yesimbire na maitwege ono yali minister of foreign affairs kutesa kesimbali wa DP akasinga Museveni kati na Uganda ajumbutoka ngoburu rwabuyibiri babinyira mukomutayi baba babingiriyo DP eta complaining banyibiri kandi ebairi yakabiri ati kyachule mutamanya kabaina kimanyimanyi kyaina cyo police yi ngoya yunguyire bagende kabamba bakaika baina kimanyimanyi kyabo kabamba mbabo babomoire bazire kakumiro barabira ati bakandi benda kuja kora bakuno baba kenga baje baraba ntwetwe baje bahika kiboga naho bayaye mundu hati kule amahoro ganakire na abasirikare kwa bono bakuja kumkwenda kumkwata na bakuruga Kampala omanyire bukomero komero omanyiro hano mwanda gwa Kampala hati yamuka bukomero noja kuja katera omukatara ekiguru tokero kita ekikusiri mukakuno arakire bukomero kule batanu bukombuka noje kuruma jahoyima nambara araho haba busy muno tare kigude kigenda no haho yatahira ensine mu mireta ne mu miriro ko kutandika ko organizing n'abantu bagamba Baganda nabakamuhagira munabaka Baganda kanto boina akabakoze strategies zona Abaganda baina kakoto bende beho boto kubaka bagamba kaita mutesa akabayaho Abaganda bakabaina kalinta kamubakobote kuita kama wabo onyetegerije baikaro hati naho barore kimuntu cyo ngo rugudu rwa hoima rukamara myaka hayi 5 hata kyara ba motoka ataro kucwanganiza genda ku na Museveni bakagamba akayika Uganda yagichwaho ngugambire abakunu nabakuli ngugambiye kuno twagendaga Kampala twarabaga gwa masini nabo no gende nyama ni guruka hali abasirikare ba government hali abayekaro ba Museveni wasanga bonde kikundi kya Museveni muntu wasangaga ekya government so haikaramu okukuro wakuba orunyumyono nurayira muno wabo tukuruhumba Museveni emyaka ingali mu Narwana hati kuruga February kinana na gumu yatahira mu Kisaka Narwana najaga nateraga bageta hit and run ngora muhura zire hoyima ngora muhura alijinyo kona ebitundu bitu hati ensasa igiyaki eya nanka kufua oyito jok yali chief of staff bakamara shira munenyi chimanyiro haya yasira rundi government rundi bano bali mu Kisaka obo Museveni alinka mu Kisaka hati benda kuteka chief of staff onde obota yeta akabali ali commanding chief wake wa mahego no gananga atitokero wewe tukweta go haraba chief of staff ya muragira proposing hati kandi nanka ukele yayenda kuleta mwena wabo no amataka ukele bazuri olar kana utasomera kandi weyenda genda garo bule ko bwamini atasomera umutaka mukaguza nanka umusajja gutasomera kandi tugaruke umuvigo twabayiro hati no hazira batabuka titokero yungura amahage nabo hati baja bayiruka bagenda guru nabo bafuka beni nibe bitukugambe byabaye myaka nkanga nigama haga gamaga nibaba bahiyekira bambajaga nibetaniza hali Museveni abamu aboko batatanze muno hali Museveni abayetene Museveni
bakaba bali mu government yubote no bagaruke bakora bayiteranizanka ananga I'm 7 but nabo for the start to be hoide but and national resistance and hati nanka batandiko bule mu tokero no kwehagura aje bajja bareke bayo na government yobote tu hati kekaiza chance Museveni already bakaba mufundize ira ilo bakura muhuru Lorenzo ere no bale uku hati kugenda kwejukira government yobote tu okera gihireho na utasomere abone n'uturo runyumiro no myaka nkaga amini kaba msirikare hiro government atasome no bote ya bote tu ubaizire titokera hiro government na watasome unyentegeri hate bintu gwaburwasa hate nanga yesana kwate kijire kitayire njura Museveni bakakanda twikaniza wa okwika hati nabadiki nabo bajumbutuka nabo bayenda kore heri yabo nabo so okwika barwanenga babazingiza abananka abachola abo bakabayire bali munanka national nanka heri ya titokero hati nabo nelyabo likanyire hati ono agenda leta abacholi abali bahangangukire Sudani abacholi na bakakwa na banubi bayiteraniza hati niwo wahulira ba anyanya baje batandika kujya kora habaho nsiyo yajagara kandi utarwagaruka ngo kiyaga awe kate Museveni yabaire neri mu kisaka na sajja bamutaka kayira na wakabaina hati bono bakengangana no batandika kufunza babinga banyanya kwika baba kwazo gwakuno na nyono bunkabando mu government yeboti tu mwene bintu bile message yagamba kampikize nyaruka nyagendo wanye bugungu narugira nyanya mukanyagenda panyumoro nabanyo kwiruka muika kama nyaliyo amuro wika kule abanyanya no bari kwenda bagaruka oko temukisa murongo kabamanyire ambanyanya babaire mahere abagobote abamanyire harimo nasajja bakiga bajoiningire mahega hati eno hoima bagikwasire na masigyo no bagikwasire hati nyatunga tasi yo kupasi kwamba akola bagire kuli nili nyagaruka munuka kuli so emyaka nkage giyona okusesikara kuona kwa Uganda amale munokora ki katandikira omwaka gwenkaga na mukaga ngutonya basoboroire constitution yindukire nkugamba obwemi bwatandika gukora nibubaho so mubiyona kugarukayo nkubano ngabe kigambo kyamini amini amazire kora ngo atoire government kandi obutaka banataka abindi kubitwara in a system way enungi ekyo akose diplomatic ate buyezire buyija akagamba akagenda tororo what I mean buyagenda harale rundi mbasiramu hali zibakwata maulidi aho kiyabaga tekeze nike bagadikure kini kifoka kerage kandi itabe na ka military government ate no yagenze toro mundarege ndosere wagamba I fear nothing except to God. I talk to God. Kati mukwenda tu nitumalire myaka emukaga mbigambo byawo malire hati kinkwenda kumalira amini nawe ine birungo byakozere baje abantu bakira kumubaza hebi byonka hata muntu ruhanga katuhanga tuli bacheke tuwe babwangu tetusima kandi tutere mpaka hati tinkubaza bintu bino ngaho kutadopa you
Hati nodalo kusokupanga ebintu ebi gabalize kubi government nudi no wata kiwaze ngokwa kutudupa no mugamba iwe jojo busobore kanda kubisobora ate mumbo inani kwasire kitabu ne hanko binole ruhanga kampaki obongo bwange so amini bwa obuyanankire ahagamba kwetaga abantu turwana bulemu bwake webenta yageta economic war vita ya uchumi mu Kiswahili yagamba abahindi mbahire ebiro kienda babe barugire nka mu Uganda kobe wakubatole botaka na sororamu non citizen and citizen wakagambo bozalirwe hanu borabole muharabu oli muharabu wa Bungereza kaba na bataki na ba Yemen abata mu continent yetu ya Bungereza abo nabaka babinga oli hati kasigaramu abachotara aba Afrika bazaire mu Barabu family zimanyeze radentko omugenzi siriri nanga hano kibingo no kwata mwana gwa bugame guno abo nitekeza aro John mparaho they are few tibali bengi mun bakaleka bana babo so hati uwe yabagaba hati nabahinda basigara kasigara mukwano akanda bakasigara bata obakaba citizen kandi uwa akaikara mu kyaro yachulera kandi abana ka element kedini atakire kore kumukwata muno kandi yabazago no rugana nekigambo ayikolesa kigambo mukwano yachulera yekana nakora buntu kwikabuya kakozere kurungi oboto byakiri yabo mwanwe nkuno kora yakora factory nikyo kora factory zikira kimo za amande za mukwano nabana ba nanga ba manya dipurera manya bo sodiri yabo bo bakabagenze kyo kabale ba citizen kyo kora bagarukire bali established ba nanga ba madivani group za wezezo bakabali citizen nemo botaka batekera banda baraikana bakororo begereho nabali establishinga bakole nkabo so hati onka gwizege ni tumbe hati amini numu yagamire unga kale muhindu wen aturuke nko yakakoze ko byayisire nuwata agama ngo business zone zikabe z'abahinde kagaba maduka kagaba gaja kutora ba nya Uganda ngo yaraba mugana agamba pako nko hayire duke nibitu gambe bantu kubaza bisuba kitabe nukyo ekikyali akaba komera kakurato akaroka itinga businesses kandi abakanake nacho tukabamanga bakoze wajuzaga form application orozero mulyango gorakora goratwara no jizofo mnoga hati nyowe nkwenda kutwara mulyango guti gwananga abandi bakabarozera harimo ebintu hati bakamaraga bakaguzaga oina bank account okasuburaho so twagenda atika tugamanga na hano imara amaduka gabarekere ati amaduka agamba gini kusomera ngakengeze gayi tukangireka gabagaya ekikabaya government batukoka gabagaya kuija kwikira kimo mpaka aho bayino gamba hajipu na kijo kine kirere nanka edipa ekikalineki gona kugaba hindi nemugenda Old Fort Portal Road ekijukiri kyo kora kuri public school hati gano gokora gahyaka gano ga Francis Kiaman agokora ga aho gapo gege na mbali hali na Lanza clinic na mashallah na nke restaurant na nanka jochika kabali na banu manya babeta bavonika bana basara soka bika byone byalibyo hati hano hoyi bayijuze fombara bambaka babatwera amaduka gabahinda ati abantu abatwera abanduka naicho bayubutuka abantu mulyango nambala kyombe kene kyobukama kibaguzire na duka yetu kabiri icho tunawo tukabona no mulyango then seka bitamaziro manyiri wana uko manya
beta binoijo binoijo ekyombe keke butamaze hakaba then hano nambali hali kalina eno ya opportunity aho hariho Tito Byangire hariho n'omusajja n'oweta Amosi n'ababantebya emiryango yona bagakozere then ekibatu kyokoreke hariho Magara nsaba nankabo echeba John hate ekyombe kyona ekyo hariho kabwe makyaro haho hariho semita kafwa then ugenda no hariho hate muhindi kugenda nanka beta nayo nanka supermarket nambali hali spirits wa Martin agona bugali gake hariho mkaikura bigayi naho kawina ho umuryango no kura Tronex nka hano nayo yokurege ya nairege yaliduka ye then atubugende ruguru kuli nkagenda Gevas ochwanganize aho hariho mugurusi nakafwa erfwazi kato nanka wa mpaija atibugaruka nambali Gevas era hariho musajja mutayitegerwa obo makabaru muduka age ebintu bya bulikiro then ate nambali Mukasa bookshop aroho musajja n'oramanyire Senuga musajja ogwa smart muno wabutemo okunda mukolagira nawa kusokweza information kone yenda garra program mwezini nakumanya byafwayo hati naje kuneruguru hananka Kitara computer school egugwali nungu muziki gwake kwa bahindi so bali dominated hata abantu bagendaga ne bananka ne babakingura hata hano hala MTN eginiye kabere enkundi ya hardware aho kagendamo abansamo mugense wali abansamo na maduka gani kagenda mu abantu okubonga meka kugambira abantu bakurukuru then atano nambali senkuru pakwala opposite je kyombe keke ati no akabamo muhindi ati senkuru guno yatahiremu nabandi abaro ya chipayinga kanyuma kyonkati eventually ebintu byagenze binankire bindi bisisikaire ati isobola kutunga kumana bolinga kutunga kyombeka kyone kibe muki omikono ye wako irembo lino nambali batunde bidoli aho kuna terebe sana so abantu abatugamba barumu abandi atuba izire basangire mu batunda byawamu babifafanze bintu bandi bale mana hokora abarabiha hati no haizire muze kuno gukoro gutunda butunguru nyanyo maduka bikibi byenju na nasi buro kanyuma hali sementi wakora kino hure nsekuru nigwa bali mirumbyaro bakulete bichole bakuja kuchumbira mukata kuno mtawo sose bitoke ani cyo kono obuchafu bulinka mukamtawo kionka abantu bayego kusubura hata kyonga kikabanza kyabatwalirwa akasumi hata abantu bayega kyokora ekyo kusubura nenyono hunya yegenda nogenda Kampala kusubura abandi bayombeka bayama maju bayombeka amaduka hata bokora line eyokuhura Pathe road kugiye fukono mutiaba road na bus park yokura ebeta hardware ni yabaire bus park hati Pathe road no kugitwa road kuraba mbapa kwawe ruba jiro mukono wo buli apart from ndi ya bapako ya kitalege kuruga hakabataro kyombiko kiona na katali ko kurura ko konako kakawataka kausana katyo
akabare nkujukare kizigati ya ate kizigati kijukura bakabanza ne sengenge bagenda bombeka no rukomera ne bitafwali ati kino bakichwire myaka eno Museveni akozere hati pase road yono gitwala kimpaka kuike kama okura ne banangana na Kings kugo for Porto Road side yono hataro wa de single kuyali barracks ya police no bukono bum kuga katale ngo kamezere kati kugenda game haroho bucha yonka hati nambali basawali bombekero mu petrol station bakaba kiri kisahi hati kunu tax park hakijegere nene yokura right road kari kihandi kya gangabara kionka during Amin's time aba Afrika abakwiragura bakatandika kombeka maduka gokurorago hanyuma yabananka kugenda abahindi kugenda kurugira kema shayirege kabayo nkuruho ekaberi yabagahikaine yagaruka ikoba yabanyorogoro wazi hati kuruga ashera kujya kugira kemu ha Equity Bank amajya gona agakira winga kombuka during the ministry pake gitaka kozeke itakabayiro hati paka we nanga ekiona mpaka nambale kwikira kimu kitwara omanyira habeta supreme kiona kyali kisahe nisaho busaho karakita majoka kabagaro borabo manyire arugudu beta kwebya road no hano no right road no gendo okiza mat sokumanya grass mat tora majoga agabibata agakabaga abasomesa bado haga Uganda National Housing Corporation hati side ya kuna mbali hali petrol station tora ya majoga nyema yako ego kawankambi ya kuno tinoho nyuma kutali Red Cross hati Red Cross ni kwebya hostel gendet en Red Cross hati aliyo nanka aliye nkambi ya ba umeme amajoga nyuma aho nambale betamanya wagujwa enyime gege kandi hali na African quarters ezakuli hati nambale hali Red Cross no hali so club sengurugu yatera muga bidongo hati wakyanko ako gajabiro myaka enene batu kurugo wakyanko aho naho kabo ya amaduka kutembera ruguru gugona usome bwamine naho batandika kondo kata abantu bona bagenze ne bayiguka amaiso kumbekaki amaju hata no tukutsika kabanta Amina kaigura abantu okora amaiso kuyango hati oburofu nubo bukozere town ekusemera so nungu terera bakutuliza muguru sintomalira nokumalira malira town okugenda nokukora kuruga kuba town council kabama akagoro kumno wena kagana ibine foka town kwa town council hati kuno jwere kuno kwa Museveni twatunga ki municipal hata utwikira idara yake ya city hata bintu byone bitunkabalize nebindi bindikire twataga nitwongera mugo murundo kuno gundi ebe nibi tukozere kora ko tunga omyaka nkaga ebigalo bya security bibalizo ako nyowe ndi politician a historian bo obutekana enyuma bukabaho kyonka batandika kuwaseninga habusome bwamini kuiganganiza na Museveni byagenzera mukisaka byafoka kemu wasi ngudu ikakingo za guruwe zona nkaba tokiasara so kyonka Museveni byizire yakirwanisa kubaho businge akobo buli kulibata kugenda wagenda gabana notina weralikirire hati nikyo ngama nkusaba ngo mukama tukonyere tutekane tutagaruka mu bikuhurirwa bino akobo hanga ulikara ali mu ntaro tirikura
hata byokakora ebintu byona bikombekero kinubege okukibona no wanya hali businze kubona okuzira ebintu tabisangeho ebindi bize nindo kakuba haije ntaro ebyona gafwabusa boteke kabuti so nkusaba nti tukusaba mukama rohanga tukonyere atakora atabijja obulemu ataijo bulemu tusigale mu businge no gonzangana obusinge bubaho arabutabaho baitu kale kozereke baitu kandi haba haleta aleta ki nagamba kuleta obusinge kandi ajamuki kutabangule kandi ngonya abantu bakafa bakakora busabu kama butaita abantu zaire bano bagambira busabu kama butakora butaita hati kweno ngambira government eno taine income ezini akura abajungu nibo balese kwanika abantu akaraba inyo bakiza mu Yesu Kristo Yesu Kristo akaitwa bakwirako bakamubamba akabana akwirako akabamba abajuba nankavu tinu balese kwanika akaraba hati what are you talking about hati nabana ba Afrika nabo bako hati no bakirwanisa ngo government zeke kwanika abantu akaraba kandi nyuma birese kandi mu America bachumita nkinzo no famporampo so nabweke ngongama mukama bahomugisa okuko turatekaniza atugaruka no buromborombo kandi tujja kusaba abanyone baita baba bakutusima entekanize no program eno kunyuma obuno kusanga nko badubu tenuko munu nabanemba bia mutungo wanya musindike hali entekanize eno kitongole kino kya Kitara TV mubene bakaguzo mu bisindike then tujja kutunga eizoba limu tugaruke mu bikaguzo manana nyetegereza rundi okuhabura kintu kikaba kikita na nyo mali kunuko kyabaire katali nyo kugamba ngo nikale hano ko bajweteka bakonke manyema kubibaza kamba he nambeno kamba he nambeno 0 3 2 5 then kakubobo ine kikaguzo kiona baira batera kasimu abasindika message kiwakwetagira owetegereze ebintu byakabalize akoba ikaragane bakaguza mubantu batayima sindire iwe masinde akabaye gali yo mwika nkakibaza so na muntekanizi yo buromborombo okubina okwenda tubazeho bairaba sindika obukwenda line yesimwe kaba bahomugisa nanyole kamalire entekanizi mwebale muna aberindire ha mutekanize no rubazo kuika kuruga hali tutandikire kandi nati kuika hali tukangire emyaka enu nkaga ntugihomba abantu gimara na mugurusi kyonka muringo mbagambire ge mugurusi tujja kubana na mutumugara omutekaniza eyo buromborombo nemirwa nemigenzo yaitwa nubunyoro so nabwensonge ejo otagiferwa aga buli wiki buli sabiti mugurusa jaga kuba natusoborora emiro yaitwa hanu kwa bunyoro ebyo bari otamanyire ebyo buswezi ebyo kulya byona yaja kuba nabitusoborora twarugiro mahasa twagaruka mahasa bike byona bayiraba nyingi kutwazirugiremo namabita bantu atinke ebinda batu bagamba bya stani bike kyonka mugurusa ajja kuba nakirano n'ensonga ezimu nanyoni nyogira syo muhendo mbairo mugurusa natwara nanyoni nyega bingi muno nanyo ngenda mpuliriza nindora na tukwasire niturora tumare tekanza zitumaze kuteranza kurungi ntubo kinga nturora naite ntuhega so ababayiro museza aheru abali hano mu bunyoro henyini nabali aheru ya bunyoro mbarara 40 mwebale muno anda rekanyi kujukiza ba Kitara Media Group banu bakukwatira ebisani kandi bakwatana na video amikoro yao yona boko wano inda documentary banu bakira kandi basajja banu bali professional na kintu ekindi
bakukolera website ne bagikudesigningira kandi ne bakuranga na hametimba gaine kitwakesera digital marketing bano ba Kitara digital rather ba Kitara media group then twina ba travel to Bunyoro bano bakwano ngonza kurambura Bunyoro bano ne bamanyire buli kaikaro kona kaine kyo kurambura kiri hano Bunyoro bano ba travel to Bunyoro twina ba washa records bano bakwatira ebizina audios ni bakwatira antimbe anda bokuboli muzini kwende kizinde kiri kurungi kitu kya kurungi bawasha records ni babakira yo omukintu kino mundeke mbasibulira hanu mobile home of Empako travel to Bunyoro home of Empako travel to Bunyoro travel to Bunyoro Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.